ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni bangcwele abahle basezulwini okokuqala ngingumntwana kule ndawo engimiswe kuyo iyasinda eminyaka ephambili kwasibona kuye kuma abantu abadala bethi bangabantwana kuyo mina ke ngumntwana omncane ngiyacela ezulwini noma amazwi nje emabili esihlalweni sasezulwini okokuqala maNazaretha siphela entabeni lentaba munyo ayithunywe kuyo ushembe kuphela uma sizwa ngabadala babekhona ngemihla yayikhona phambili bathi lake labakhona izwi elake lafika endodeni ethile eyayisibongo sakwaShembe kulezi yantaba zakwaNongoma noma ngaseMashabathini elafika kuyo kwathiwa Mzazela suka kuleliswe uyezweni lasenhla ngokuba kule ndawo wathi uThixo ngizovusa inkosi enonya ezobusa lesizwe negazi wena ke ngobe sengulanda ezweni lasenhla usuzogeza laba bantu uma sifunda lapha ezincwadini ngenye ibili sizwa kuthiwa indoda ethile wake wayithuma uNkulunkulu wathi Abrahama suka ezweni lakho nasendlini kayihlo nasezihlotsheni zakho uyezweni engizakukhombisa lona ngizobe sengiyakwenza ube isizwe esikhulu futhi ngizobusisa okubusisayo umthuko okuthukayo zonke izizwe zizobusiswa ngawe sivela ke entabeni bangcwele angazi mina nawe kule ndawo esivela kuyo noma besiyela ukuba siyocisha amagama ethu kulobu buNazaretha noma besiyowabhala na uma sizwa kuthiwa ubabamkhulu wayehlala kuyedwa kule ntaba kodwa kwafika isikhathi kwase kuba khona abantu abathi nendoda ehlala lapha kule yantaba silahlekelwa imfuyo iyona imfuyo babefika bezokumfuna kodwa babengamtholi asiqale kule ndawo 109 eshabelelweni mabili nje amavesi ngicela nina nonke niphume ukuphakamela Yeah.
noma bangixolele ubaba ngoba ngiyamntwana ngenye izitha zenkosi ubaba omkhulu zimbona zikhuphuka ngezansi kwathiwa nangu kuthiwa wayekeni pheze eqhoshetsheni zesa zikhuphuka zisa nemalasi zisa kuye kuthiwa wathi mayisuka wasethi usithela nje sebeseduze njenge intombi 25 wasekuye eceleni kwaba nendawo uNkulunkulu amphihla kuyo lithi lisi bafike bema kule ndawo phezukwethe bathi ushonile uphi lo muntu ekade simbone ehleli wamfihla uNkulunkulu baze behla bengambona okulihlungu kungakubi lokubu Nazarethe uma bungaphelele ezandleni zethu ufele khona umuntu ngomuntu ufuneka azifune yena ukuthi usukela kubaba omkhulu awuzange uzikholwe kwaze kwayinkosi ilanga awuzange ukholwe kwaze kwayisiqu sesithathu awukholanga nalamuhla awukholwa kanti uyokholwa kumbushembe kumbushembe wena uyavuma ukuthi umyelo lo othunyiwe ngoba bonke loba awuvumi ukuthi bathunyiwe izinyoni kudalwe yini ngabe sikhona iyoba khona lini indawo ngaphakathi kumuntu ngomuntu uzabona ukuthi ushembe uthini
Nangakithi uShembe wafika mabeshoba. Angiqale kuyo le ndaba. Ithi uma lapha phezu kwentaba walinda uShembe yonke imimoya wayayifika kuye afika uChithe athi akusiwena ongibizile wathi uhlangana kule ndawo yamaso ongibizile. Kuthiwa wayijulisa athi hlula udlule yonke imimoya yayifika ayijulise kepha kuthiwa lathi izwi mase kufika okuyena uthiwa wezwakala ngephunga eza. Awusaliswa nephunga. Lithi lemnandi iphunga uthi livi. Kanti ufuna kwenziwe njani? Wathi nguye lona ongithumile uNkulunkulu wathi Shembe sengifikile wasemnikeza imithetho yesibuthene ngayo namhla kule ndawo kodwa mina nawe asivumi siya ngaphansi. Uma namhla kukhulunywa ngomthetho waleli bandla bonke abantu banikina amakhanda bathi ayinayi asifuni le. Asushoyini bakwenza into yakho. Ufuna kwenziwe njani? Umuntu usuka emzini kayise eze lapha ngoba ezokholwa kodwa mase efika lapha asafuni futhi ukukholwa. Amanga kade siwaqamba ngayena angazi ukutamba kana. Abehlule encwadini abazali bakhulele encwadini. Ungafuni incwadi abezo. Wena ungifunela incwadi kaLevi. uLevi. Ungifunela incwadi kaLevi. Umzalwane 19 verse 16. Wena uyangivulela incwadi yabaseKorinte ibanga amabhayibheli wazalwana wena abaseKorinte besithathu mathatha amavesi 17 no18 no19 kusungivulela abokuqala abaseKorinte isahluko sesithathu na amavesi mabili bese ungivulela incwadi yamakhosi isahluko sesikhombisa ivesi yakhona ingeka11 bese udlula ungivulela incwadi yamaHebheru isahluko seshumi ivesi ka26 bese udlula ungivulela incwadi ekaLuka ivesi yakhona uLuka 4 ivesi ka16 bese uyoma ngencwadi kaJeremaya ngithi uJeremaya oka19 ivesi ka8 bese uma ngencwadi kaExodus. Angisabiza nje soloko ngifundela sengijulile. Ungahamba hambi. Bese umuntu akahambi eqamba manga phakathi kwalomuzi wasebuhleni mina nawe siwaqamba. Ungahamba hambi uqamba manje ebantwini bakini. Isenyethi khona. Awaqamba. Ungaqambi kuba abantu. Bekade ungaqambi kuba abantu amango. Inkosi ilanga iyakhuluma babengeza kwathonke abantu eparadise bangena eparadise kube kwinyama ephepho bangena amaNazaretha kuthe inyama iphakathi yangena inkosi yamaNazaretha yafika yabuza yathuba umphanazi wakithi kwabheka uZulu kwakhetha inkosi wathi ngikhona inkosi yathuba ungubane umfundisi wasemsinga wathi ngikhona inkosi yathi mana lapha umphanazi yathi wena ngubane mana lapha yathi bonke abantu umuntu owaze ngaqamba amanga ake sezomukela iphepho kodwa phansi abantu bonke. Umuntu wabheka phansi umuntu ngomuntu unamanga. Wabheka phansi wathi yathi inkosi bonke abantu owaze ngaqamba ake sezomukela iphepho bonke abantu babheka phansi. Ithi inkosi ilandela mina nisenamanga namanje.
asephelile ayiphinde umfundisi khona soyibhala bese ngayibhala abaseKorinte bokuqala 3 verse 17 uma umuntu echitha ithempeli likaThixo umuntu echitha lobu Nazareth uThixo uyakumchitha naye awuthi ngaphansi ngokuba ithempeli likaThixo lingcwele ukuba bonke laba bantu bakaThixo bangcwele eniyilo ukithi ithempeli ufuna mthiwe What's it passing? Yeah. On says 5:22. 5:22. Ngiyini bazalwane inkosi yabaNazaretha. Mangabe mfundo. abaseThessalonika 5 verse 22 edani kuzo zonke izinhlobo zokubi Iningi khona. Ungabe wena usazohlala. Sesiyabona phela ukuthi wena uhleli ngesimo esisodwa. Yini edala kanti wena uzohlala ngesimo esisodwa enkonzweni? Indlela yakini usayibona. Abantwana ngifune into bese ibizile ngiyakwenza lo muzi uchitheke inkosi yamaNazaretha siphakathi komuzi wasephakameni ithi maNazaretha ngendawo ehleli kuyo asisabonani kodwa uNkulunkulu uyena wasiyo ozosifunela enye indawo uhlatshelwe amakhwele ithike inkosi uma seyibhala esibhaleni ithi lo muzi
lo ngizokwenza ukuba uchithe awushaku wena ikhwele mawudlula lapho uthe onke abadlula kuwo bayakwethuka bahlabe amakhwela ngenxa yokushawa kwabo konke kwabo. Sengibona mina nje engaba khona sengibona ngenhliziyo ukuthi amadokodo ethu ayelapho sasesina kule ndawo sesishaya amakhwelo. Inkosi yesithathu uma ikhuluma ithi Nazaretha ngiyayithanda mina lento eyenzeke ePhalameni ithi umfana wami ngiyamthanda ngoba phakathi kwenu bengihleli ningazi ukuthi kukhona abantu enteni nabo usheba bakufuni. Ithi wasethi umfana wami bonke abafuna ushebe abawele ngaphetshe komgwaqo abangamfuni abasale ngapha. Babuya abantu babuya ngapha abamfuna ushebe kodwa abangamfuni babuya ngapha makani. Sesibuye futhi uyasiphazamisana lapha. Ushebe izwi lesithathu ithi Nazaretha angayibona le ndawo lomfana wami kodwa inye into engambamba ngoba wala noThixo. Sisemabele nje baba. Bathi kwake kwaba khona indaba yake yabakhona. Kwesha istepiso esulwini sesha namakhosi asesulwini sesha saze safika eParadise ikhulu zibuke esinye sithi yena ngizoba mkhulu enkonzweni uzoswamina wena wathi nomunye hayi cha nami ngizoshuka nabanye ngibheke ngapha ngakwamhlaza apha. Amuva kwendaba sesha nensizwa zasesulwini sesha nalezi tepiso njengoba sikhona zahlala zashaya kuthiwa zazimfishane zingaka leyo ihleli kuthiwa zazinenamba kuthiwa ngemuva kwalokho yavela izwi kwathi wabuza umuntu wathi kanti wobani laba abahleli lapha phambili kwathi shebe lapha njengoba nibabona behleli lapha kwathi wani wahlala uwani kwathi uyamazi ukuthi ube ngubani kwathi wahlala uphili mase uthiwa 4 bathi abantu hayi inqola yizo kodwa ikhanda kulo ufuna nini la ungelelo yini wena wena sola izinto zonke uthe umfundisi uhlatshayo silena ekhaya lethu wathi umuntu ngomuntu wathi vele siyabona uthusubukile hamba umuke kini shibanda umsile umvangeli siphezu kwentaba uthe uma welibona ukuthi le ndawo ehleli kuyo ucinene thatha isithebe sakho hambe bona kanele uyongitsheli kathi yini engahlali kahle bashala oshebe bashala banyuka baze bafike esulwini wathi lo mfundisi hayi sengiyahamba sengiyokwenza ibandla lami. Mina nawe sasingekho kulaba abehlala eTepisweni kodwa namhla nawe unesitepiso sakho uthi constitution ifuna thini kanti wena uzokhonza ushembela uwathi uhlula zingane zakho uthi yosani nganenza into siye ebholeni sibangela umsindo udlala ikhenza bangcwele kule ndaba ehleli kuyo ithi inkosi ilanga siphezu kwentaba ithi kakulindwe balinda bonke abantu kwabonakala indoda eyafika iphethe ibhuku kuthiwe idlula ngapha kumuntu imbuke ebesosela enkonzweni umuntu bisimbhale ebhukwini idlule yobhala omunye yathi uma inkosi seyikhuluma yathi bonke abalala enkonzweni yathi ngeke besafika lapho kuyiwa khona ngoba bayobakwa ngefoto ngakho shembele umuntu
athi shembe ngowami ithi le ndoda lami ngowami athi shembe ngowami athi shembe wembona lo muntu uyelana othi ngowakho athi ushembe uye athi unjani athi ulele ithi bonke abalala wabamba abami enkonzweni abalala usalele pasopole ndoda zeduze basuka abantu bonke bahamba bonke kade balele napa beyobheka eningizimu behamba beyophumisa sikhona phezu kwentaba ima inkosi ikhuluma bala ithi inkosi ngiyakhuluma ngilele ngisokhokobeni eyahamba izwebelele nani nisalele namanje iyaphuma mathimone uzumuntu yayilokhu ikhomba ithi umuntu ebaleka eyasithele azawe ngale ilokhu ikhomba ingasashumayeli ilokhu ikhomba ithi bawe bantu ilokhu ikhomba wena uzokhomba ngani ngoba labafana laba ukhumalo cha ikhuluma abasebenzi abafana abasebenzi uzokhomba ngani yathi balandeni babuya abantu babekwa lapha behlanze kufa yakhuluma eyindoda eduze yathi ishembe wasixosha wena ithi kwasikhuluma ithi wasixosha ezulwini wena size lapha emhlabeni wabuye wasilandele weza lapha emhlabeni sizoshona ithi kwasihambana hambani ithi le ndoda ukhuluma idimoni ithi kulungile inkosi sizohamba ithi kodwa uma sihamba sobuya sizongena kulabo abantu ngendlela ezihlukene sizobenza abanye bathanda ukudla abanye bathanda imali kuleli sonto ngoba sesibuyile uthandani wena yino ithanda ungakuyiphi igame yogqoko lapho inone ngakhona noma isace ngakhona namuhla inkosi yamaNazaretha intandane ebandleni lamaNazaretha yini edala Thixo unamandla wonke maNazaretha ithi ningakweyi lokhu kuhamba kweni niza lapha phezulu kwentaba yomhlangano lakade lina abantu bemnyama udako yathi ningakweyi maNazaretha ithi phezulu kwentaba ithi celani kuNkulunkulu yile nicelayo senihambe noNkulunkulu isikhathi eside celani bathi insizwe zamaNazaretha zaphuma ngathi bathi sicela ukubuyiswe le Oh, yaphakama inkosi yathi hayi nomini
nizwe nina yathi hayi nonile yathizwe kade labuya nina nganicele ukuthi uNkulunkulu Nkosi akukholwe amakhosi kuleli bandla hayi ukuthi nifuna nina kubuyizwe izophatha yini Sakuye Nkosi uMkhosi awungeni nanka phambi kwethu Inkosi kuyaba kubi inkosi kuleli bandla eyothandana namasela 123 sorry ezojoyine ngwenyeni koba kubi Shangus Inkosi uma inkosi noma yipi kuleli bandla kufuneka imele isabatha uma ingalimeli isabatho leyo nkosi ehlalweni sakhohla umuntu nani khona mhla kufika uThabede lapha na ethunywe umqalo wendlela owayesuke naye entabeni zakwaDunina ebuza ethi sewaya yini endlunkulu uyovala isabatha kuba kungasetshenzwa ngesabatha na sanikela imali yaphelela phansi komthombe lo ngase office amakhosi cha hayi lawa ngekho lapha amakhosi enu ayahlubu la ngekho njalo ke athandana namasela bonke bathanda izipho balandela inzuzo abamnaki ongenayise nendaba yomfelokazi afinyeleli kubona amen inkosi nibuyeni ngibaba nibuyeni ngitsheleke nezibuko mina hlule kuphela ngizokhomba nomuntu omini ngeke ithi indoda yangakithi yabo uyise kanami umfundisi umphanathi omunye uthi baba omkhulu wathi ebize insizwa wathi sondelani zasondela insizwa wathi insizwa kule nkonzo yobuNazarethe umuntu ngomuntu uyobulala ithole emengale emgidini angalibulali noma ngalibhinci ibheshu lenkomo efe lelo bhinci uyalazi ukuthi wayibulala noma ife uphince ngoba wena ungena naye enkonzweni uphince ngoba kanti wena babazana bonke abantu kule nkonzo akade bebulala amathole bezongena ngawe enkonzweni noma emgidini kuyotshele kwibheshu kosibanibani ngoba ehamba emhlanganweni lo engahambi uzofika sine elingafakwa ibheshu noma ikanjani kule nkonzo usithi sihlale phansi ngengcuba ilungile leli bheshu elifakwe ithi lendoda wathi ubaba mkhulu uma umuntu ibheshe engalazi uyokhipha imali anihlambulule wena uphike kubo phela nje okhona ongumusi kwathiwa ezinye ikhumba zibanjwa zimalasi sisayendaweni lapha sizobanga khona ithi malasi wangiphuca lozi inyamazane yami nokuthi yami leli 4:46 Luke ushintshe ubamba ufuna ukumamela base iyasinda le ndaba engine kuyo ithi inkosi ufunde umzalwane manginaka yebo Luke 6:46 ayithini lapha kuye uLuka 6:46 Ningibizelani ngokuthi inkosi ngingakwenze ngikushoyo na
Angithi kade kusho wena uthi iso. No, phambi kwayiso uthi inkosi le yamaNazaretha. Isolo suthi ukuthi akuyi inkosi yamaNazaretha. Usekubani ke manje inkosi? Inkosi yamaNazaretha ningibizelani ngokuthi inkosi kodwa ngikusho anikwenzi. Uyakwenza? Musani ukutabana Amina basi Musani isigidini umfabo wenkakithi kwazi asekho inkosi eyayikhona ngaphambili ibikela inkosi yamaNazaretha ubaba mkhulu ithi ngicela uyongelaphela umfowethu ithi inkosi yamaNazaretha konje inkosi kungenzeka yini ubize inyanga ithi ngazelaphi usithi ayokwelapha kweminye umuzi na yathi le ndoda cha angeke wenzeke yathi kunjalo kwenkosi uthi batho baba yavuka inkosi yamaNazaretha yawuhlala ngaphandle komuzi ithema ihleli ngaphandle komuzi yamaNazaretha yasithi maNazaretha nobheka lapha ikhona ihashi elizoqhamuka kulezi taba elibomvu lezokwetha lize lizofika lapha lo mfobo wenkosi ekade ikhuluma ngayo inkosi yathi sedlulile lapha esandleni kimi ithi umnikeze ukhiye wadlula wahamba. Inkosi okhonayo nongakhona ukhiye usesandleni senkosi yamaNazaretha. Amen. Yathi phakama ilanga baqhamuka igijimi sezizosho ukuthi udaba umfobo wenkosi asekho kwathiwa ho kanti shenge khuluma iqiniso. Bahamba ngimtshele ibuku bahamba indoda uma ihambile indoda ahlangana amadoda ngoba amadoda abuye abe nemkhuba ahlangana bathi uhambile siseshani asihamba sifuna ikhanda lethu kaNcumalo likhulu singaphalazela kahle kulo ahlangana amadoda yethenye mina lifiki yokumba ishisimba isilwana yasikhipha isilwana bafike bayimba angeze kuyisho ngokucuphe mina wasekuboni ibubonaze eduze kwami sekuboni afike bayikhipha lendoda boyisika lapha ikhanda wahamba nayo isidumbu sasithatha isilwana sasiphinde selemgodini yafika inkosi ilanga ingenye imini yathula yabuka kwase kukhala idimoni ku antika nawo mfundisi yaxolisa ukona isambuleni inkosi yasibeka kuye yewasho wathayi asimlande sihlale ekhandeni lomuntu kanjeni sikanjeni sisathatha lona sathatha lona uthi asilandele inkosi angifuni wena angizokumshada sibonga yathi wena suka kule ndawo mawufuna lo nkosikazi wakho uthaphile yasuka le ndoda yakho akhabela indawo uma sayifika inkosi seyikhuluma sesisemkhaideni ithi ngibone indoda igqoka umNazaretha lapha kwesimpethu lapha ithwele indoda ithwele ikhanda lomuntu wasokho bafasi homies angiziphathe sikhanda likasibambane telefoni ikhanda likasibambane ukuthi babenzana sathi semakwazi kwashaya 11 umthetho ufana bandemthetho
wesibona mthetho sinemotweni yakho awushengo bathole umuntu ngomuntu akazifuni sivele entabeni ubhaliwe entabeni na ubhale ekusoleni bayahamba nje balandela ungema badosa ungema ayizwa inkosi ithi umhlangano uphuma kodwa wena usola abantu yibo labo abadosa umhlangano abalungile ngiyeni enguthandayo uma sesilapha entabeni seyikhuphuka ezantsi emaseleni sakhita nami umfundisi ushozi lapha ekhonini esemile ngengudla safika sathatha intungo izinto zabantu sibuka neintungo namapholisa lawe u4 athatha intungo nawo akhuphuka entabeni athi mayifika nawo lapha ibekwa khona intungo ataqhamuka amabili bathola isilwane sasezulwini ubaba omkhulu ekhoshentsheni ebuka umhlangano ezantsi kodwa wena so ohambile bagana la linye la ngengalo la khombetsheni naleli yabuka isilwane sasezulwini sibuke ezantsi izinto zabantu lokhu zishiyo zithi bongani uJehova ngoba elungile umsawa kuhleli phakathi ayisono inuku awu sikhipha endaweni enjena umuntu uthi uma kule uNazaretha ona ukhitha nomndeni wakubo ezulwini ngabo wakini nakithi usekhona yini lento esizenza phakathi kwalomzi lesizenze enkosini usekhona yini umndeni noma usulinde ukuthi kucishe ilambo kade yawuze wawenzani bacela abawaxoxa abawu4 bacela sesinesikhathi eside kule uNazaretha asixoxa manje bahlangana bayishanu bacela yasuka indoda enye yahamba kuseni ngo6 yashona phansi entshungwane yathi kuwe basebeqhaphuka sifaka ingubo enkulu lama ezimphethe emkhulu bathe uyabale ngesiboni sesingani isindoda kulungile mfazana bakuzophuma kuyo entabeni kodwa ithilisi kwathi bawuphuma kuyo entabeni isilwane sasezulwini sathatha ubhoko salunika kulo owabaleka wohlala entungwane kwathi lapho bakhaphukayo bahamba ngemfo bahamba bakhuluma sidonsa umuntu uhamba kwethu bafungama abantu uyahamba uthi bawani uJehova njengoba ungema uhamba uyabadonsa bahamba bathi somuntu ubuye kanjani wabuya uthema sekuyile phakathi komuzi wasephameni inkosi yafika yamnika yathi hamba uyofaka abantu emfuleni ufaka abantu bithi singabodokwa yathi inkosi nifuna ukwenza wathi nothi sifuna ukupractice wathi hambani ukuze kuvele le ndaba ukuthi umuntu obhajatise umfundisi babe kuye bephinde ukuthi bakhishwa isandla salaba bantu uma elahleka lo mfundisi nonke nizolandela yena wathi nomgcotshwa kuleli ibandla akese nebandla uzabe umfundisi usayena akase nebandla ukuze abe umfundisi waleli ibandla usalabo nibuye nimbabe funa ngalawo inkosi ngoba uma ingezanga nebandla
ibandla uma ebhabhadisa abantu bayohlubuka bayonezela leli bandla owalishiya. Okwesibili, kwathi umuntu omncane kagcotshwa lapha abe umgcotshwa abe umkhokheli uma esathola abantu. Kwathi umkhokheli akasiphakamisi isiphila afake ingane ngaphansi bese. Bangaka bagcothiwe benenga usalungile nibuyeni ngibambe funa ngilale ngashini bama ngasemnyango bathi kathi uthini enkonzweni sinonyekeni nami ngithuke sekuphumile kodwa iqiniso lithi akasiphakami isiphila ngokho. Ngabe ngiyaqhubeka isikhathi angisamvuma Nazareth umsebenzi kaShem uningi umuntu ngomuntu akazifuni mhla inyanga yezulu ikhuphuka iye nabantu phezulu kwentaba bengafika u20 yathi umuntu ngomuntu sekuvela isibonakaliso abakwabheka besayo bekhuphuka bethwele imithwalo bentabeni inkosi kwanele mina eksingihamba yayikhuluma entabeni yathi kuleyo ndawo ohleli kuyo awubuzi ukuthi ile ndlela engihleli eyathi ngihamba ngayo yilo yini ithi ngeke ukubuze ngoba ungithukile yathi bonke abangithukile abese bezovuma yathi 40 cent ngiyabathathela bashula nje 40 cent kuzovuma namanje asikakavuma uma kube kule nkonzo siyethuka kukhona izikhulu ezingekho ezingenawa amaliba lapha na ufuna kanjani ufuna ungena kule zagcina seyifakwe emlilweni zashisa na ufuna ukushiswa noma sesumlotha wanqaba umlotha wathi qabo ningamtheli phezu kwethu mhambiseni kuthi umlotha yalezo khulu yafaka umkhumbini yahamba yawuchitha endini basapha nawe bazokufaka umkhumbini inkosi yethu isikhathi siphele asiphele nje sakho sinjani Polisi ezulwini kule nkonzo yobuNazareth funeka sibuye sivume ukuthi sake saphatha umkhonto bagcotshwa sasingena ezindlu yenkosi sayikhuphuza ngomkhonto funeka sibuye singene eqinisweni ngoba labo bantu yibo laba ubaba omkhulu ngensuku zokugcina wahlukanise abantu phakathi kwakukhona umfundisi kwakuthiwa uEzra Mbonambi naye wamangalela inkosi kuleli bandla kwathiwa akuyele eceleni ngoba inkosi imisiwe uThixo waliyeka leli bandla kodwa ngensuku zokugcina ubaba omkhulu wahlukanisa abantu wathi abanye abahambe balande uMbonambi yena uzoya komthetho alande umfundisi lowo ngicela ungamusho khona bangibuka ngebuko bangabuka lapho okavela khona inkinga uthe masebuya lapho wafika walala esangweni lomuzi lapha eMkhayidini Nazareth baya ubaba omkhulu bembona elele phansi abantu ababili owayethe
mina uzohamba nabo. Wabuza emadodeni wathi inkosi uJesu mhla ihambe emhlabeni yabethelwa nabantu abangaki? Kwathiwa inkosi bababili. Wathi nami ngizohamba nabantu ababili, omunye uma sengihamba uyobekwa ngapha kulesi sandla, omunye uyobekwa ngapha kulesi sandla. Wasethi wena Ngoma Makhosi ngicela lengane ukuba ngihambe nayo, igama lawo uOliver Thabete. Wasethi le ntombazana ngifuna ukuhamba nayo, igama layo ubheka mina, iyobheka mina lapha engiyakhona. Wasuka nabo wathi mina wathi kuyohamba intathakusa ngo2 kuthiwa bathi uThabete kwathi intathakusa bathi seswa ubaba mkhulu ehlabelela ngaphandle ethi baba ngikulolu hambo lo sizwe lezinyembezi hamba nami mhlekazi usungangishiyi ehlanga. Uthi uhamba noNkulunkulu akushiyi uNkulunkulu ngephambeko zakho. Bakhala abantu wathi masefike emkhuze wakhipha oponda abathathu wathi kuzoshaya amathini amathathu, eliyakho likababa omkhulu, elesibili likaThabete, elesithathu elentombazana yakwamsibi ubheka yena. Oh, no,